Akespan Imphal, Wahengbam Washington na pau pajari, ahanbada maruiba pau. Rajapal Ajay Kumar Bhalana hairi, Santi leiba haibasi, ungkatnaba pibam leitaba adukak nate, masida atsumba wayel, nungchi chanaba amadi amana amagi wakalol khangna, hingminabasu yawgadabani. Text lobagi thawongda miyamda khudong chadaba kaya, kokhanabagi anauba chamdoklaba next generation GST reforms hayengdagi chatnaba hauragani. Pradhan Mantri na hairi, Bharat ki khwaidagi khudong chadaba thawong asi mapal leibak-singda mipal tangba asini masi lephanaba honagadabani amasung Griha Mantri Amit Shah na hairi, awang nongpok amasung left-wing extremism na chokhalaba mafam sing yauna leibak asigi mafam kayada thokpa hingsagi thokdok chada humbudra mangagi changda hanthare. Rajapal Ajay Kumar Bhalana hairi, Santi leiba haibasi ungkatnaba pibam leitaba adukak nate, masida asumba wayel, nungsi chanaba amasung amana amagi wakalol khangna, hingminabasu yawgadabani. Malemgi Santi ki numit ka mari leina social media da thagat pa warol da Rajapal na hai, Sanskriti da ina kullaba, tongan ba kanglupaya na kumdari ba lamda masida, nungsi chanaba, thajanaba, amana amabu ikai kumnaba amasung asa kaya da yumpham oiba tungi miro lama semgatnaba, aikoi punamak na honaminagadabani. Nifu hundoi suba malem ki Santi ki numit ka mari leina tongan ba lup kaya na su miyamda paujel piri. Numit asigi paujel piri duna Manipur People's Democratic Front na hai ngasigi prithibida Santi thamsi hairabadi miyamda amana amabu nungsiba amadi mipum khudingmaki adhikar ngakpagi wakalon leihan batai. All Manipur PACD Workers and Employees Association nasu malem ki Santi ki numit na lakpada miyamda Santi ki paujel piri. Assam ki Kasar jila ki Kamaranganda leiba Awapali Ningsing Khubamda Memorial Hall Lamasanaba Manipur Vidhan Sabha ki Adhaksha Thokchom Sattaberta Nangarang Jatra Hunkre. Thoramdu do wangang bada Sri Sattaberta na hai Maraybak ningba thongna pharaba ipai ipu singna honarampagi mapal na ngasi aikhoina saukthok chana hingba ngamlibani. Maram aduna makhoi ki khubam sengbat sagat pa haibasi aikhoi ki tangai phadaba thokdang ama oigadabani. Assam da leiba tongan ba lup singi lusingba kaya na saruk yakhiba thoramaduda United People's Front Manipur ki advisor Khomdram Ratan Chuwangang ki. Miyam dagi tax lobagi chang singthaningai oiba mawong da tathaduna sel thungi polum hantan baga loinana hen laina hingjaba ngamnabagi damak Pradhan Mantri Narendra Modi na chahi asigi ningtam numita miyam da wangang bada GST reforms ki next generation chana hannaba lauthokhi masigi matungina GST council nasu tha si ahumda polam kaya da loba GST ki chang hantalagani haina lauthokhi. Tax lobagi anauba thawong asi hayengdagi chatnaba hauragani. GST reform asigi matangda dukandar amana asumna hai. Bharat Sarkar na GST reform torokpasina dukan phamni baikhoda yamna chauna kana bama pibi bagida natana port ki mamal hantarakpana port lady basing ki tamakta su yamna kana ba pire masigi tamakta Bharat Sarkar da thagatpa phongtok chari loinana maru oina lo singmagi drakar le polom singa amadi ana layengi hidak lang thakta su chauna mamal hantarakpana laira basing ki tamakta di yamna kana ba mu hele. Numitini Sathagadaba Swasata Student Camp among Asidagi Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal da Hokre. Camp asi Swasata hi sewa lisingani kunmanga gi makada Swasata Action Plan lisingani kunmanga kuntaruki committee na sinbani. Hagdokpagi thoramda RIMS ke Director G. Sunil Kumar Sharma, Medical Superintendent Professor N. Sanjip Singh yauna official kaya na saruk yaki. Campus amasung akoibagi phibam luna na thamba e-waste management amasung hidak langthang na chingba mafam chana hundokpagi matangdasu camp adu da khanaki. Camp asida tongan ba school tara taret ki mahiroi chani rom na saruk yari. Tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini. Pradhan Mantri Narendra Modi na Atmanirbhar Bharat ki matangda akan basapu piraduna hai Bharat ki khwaidagi khudong chadaba thawong asi mapan leibak singda mipal tangba asini amasung leibak asina masi lephanaba honagadabani. Mahangna hai semiconductor gi chip tagi hauraga jahaz saba phawbagi lam khudingmakta leibak asina mipal tangdanaba honabagi tangai phadaba lei. Gujarat ki Bhavnagar dangarang pangthokhiba Samudra se Samruddhi thoramda Pradhan Mantri na hai Laibak asiki mioi koti sa manifu ki maraibak
ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ आत्मनिर्भर भारत सेमगꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ समस्या चा कयाबु कोखनबगी पाम्बै ओइगनी हाइनसु महाक्ना लाउथोखी श्री मोदीना हाई मालेमगी ओइबा समुद्रगा मरी लैनबा हिरमसिंगदसु लैबाक असिना मिकोक थोंगनबा अखाकपा लैतना होनरी लम असिदा अथुबा मतमगी मनुंगदा लैबाक अमा हिथांगफम अमगी थवोंग चनहनबसु महाक्ना लाउथोखी श्री मोदीना हाई देश के विकास के संकल्प को हम दूसरों की निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते और इसलिए 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसके लिए हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जाना होगा। केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह ने हाईरी मथंग चही की मार्च फावदा लैबाक असिदगी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पुंगुत मुथतकनी प्राइवेट चैनल अमग उनबदा श्री शाह ने हाई सरकार असिन कन्न होनबदगी हौकिब चही 10 रोम असिदा अवांग नोंगपोक अमसुंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म न सोखलबा मफमसिंग यावना मरुइबा मफम कयादा हिंसागी थौदोक चादा 75 की मथक्ता हंथहनबा ngamle नरेंद्र मोदी सरकार ना माई पाकना पांथोखिबा थबकसिंग सिंथारादुना श्री शाहना हाई सही 13 रोम असिगी मनुंगदा सरकार न मियोय कोटी हुंपुरोमदा मयुम मकई फंगंदुना इलेक्ट्रिसिटी टॉयलेट गैस अमदि थकनबा इसिंग पीखरे लुपा लाख मंगा रोमगी हक्सेलगी थौरांगी कानाबसु फंगल्ले ngakshel मंत्री राजनाथ सिंह की मोरोको खोंगचत ngasi हौरगनी मसी भारत की ngakshel मंत्री अमना अवांग थंबा अफ्रीका की लेबाक अमदे चतपा इहान हानबा खोंगचतनी सोशल मीडिया दा थागतपा वारोल श्री राजनाथ हाई खोंगचत असिदा महाकना महाक फम्मानबा मोरोको की अब्देलटीब लौदीगा ngakshel amadi उद्योग की लमदा तेंबांग पिनबा हेंगत हन्नबगी मतांगदा वारी सानगनी महाकना बेरिसित पांथोकपा टाटा एडवांस सिस्टम हौदोकपदसु सरुक यागनी मंत्रीना लेबाक अदुगी ललोलिटिक अमसुंग उद्योग मंत्री रियाद माजोरगसु उनदुना वारी सानगनी केंद्र की कमर्स अमसुंग इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका खोंगचतसु हयेंगदगी हौरगनी माकी खोंगचत असिदा श्री गोयलना मिहुत कांगबु अमगसु लोइनगनी मंत्रालय की सेरोल अमना हाई मिहुत कांगबु अदुना लैबाक अनिमकना कानबा फंगदबा ललोल इतिकी याना वारोल अमा अथुबा मतमदा सही तौननबगी मतांगदसु खनगनी थासिगी 13 अमेरिका की ललोल इतिकी मिहुत कांगबु अमना लैबाक असिदा लाकलंबदा ललोल इतिक मरी लैनबा वाफम कयागी मतांगदा वारी सानखी अमसुंग हिरम असिदा मखाताना थबक पाइखतनबसु यानखी हाइना मंत्रालय की चेरोल अदुना मखातारी बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नंगरंग शिक्षा विभाग की तोंगान तोंगान बचाखोट थरंग स्कीम सिंगी मखादा डीवीटी की खुतांगदम हाइरोइस के अकाउंटा लुपा कोटी 2,940 ट्रांसफर तौख्रे मुख्यमंत्री बेनिफिशियरी लाख 94 हेनबदा सेनफम सिंग अदु यंथोखिबनी तोंगान तोंगान स्कीम सिंग अदुगी मनुंगदा मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री साइकिल योजना मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना स्कॉलरशिप स्कीम कन्या उत्थान योजना अमदि अतै स्कीम कया याउरी प्रसार भारती की सीईओ ओइरंबा के एस शर्मा ngarang हैदराबाद लैखिद्रे महाक मसागी चाही 40 सुख्रे हौकिबा निमित खरनी असि महाक मसा लायेंगदुना लेरकपनी एशिया कप 2020 क्रिकेट तंगसी भारत अमसुंग पाकिस्तान मखोगी अनिसुबा सुपर 4 क्लास ता दुबई द थेंगनरगनी मैच असी नुमिदांग पुंग 9 हौगनी बैडमिंटन दा चाइना की संजेस चथरिबा चाइना मास्टर्स की नुपा की डबल्स फाइनल ता ngasi भारत की सत्विक साइराज रनतीरेकी अमसुंग चिराग सेठी की जुरागा टॉप सीड वर्ल्ड चैंपियन खा कोरिया की जुरागा थेंगनगनी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखन्ना राज्यपाल अजय कुमार भलाना हाइरी शांति लैबा हाइबसी उंखतनबा फिबम लैतबा दुखक नते मसिदा असुंबा वायल नुंसी चानबा अमसुंग अमना अमगी वाखलोल खंगना हिंगमिनबसु यावगदबनी टैक्स लौबगी थवोंगदा मियामदा खुदोंग चाबा कया फंगनबगी दमक नौना सेमदोकलबा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स हयेंगदगी चतनबा हौरगनी प्रधानमंत्री हाइरी भारत की ख्वाइदगी खुदोंगचादबा थवोंग असी मपाल लैबाकसिंगदा मिपाल तांगबा असिनी मसी लेफनबा होनगदबनी अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह हाइरी
awang nongpok amasung left wing extremism sokhalaba mafamsing yauna leibak asigi mafam kayada thokpa hingsa gi thodok sada humbudra manga gi mathakta hantare paulo jere